Hey. Nizere ko umeze neza cyane. Umunsi wabaye muremure cyane kabisa. Umunsi wabaye muremure cyane ntabwo nabashe kubona umwanya kabisa ngo amatike gutya tuyakubite tuganire. Ariko it's okay. Rimwe na rimwe haryo bikenewe ku bacane muri ibintu biri sociale, inshuti y'abavandimwe n'umuryango. Ari byo tubikeneye cyane. Ariko ntabwo nari kurarira aho ngaho byari bungore. Ntabwo nabashije kubona umwanya uhagije ngo tuganire cyane kuri performance y'ikipe ya Manchester United n'umutoza yitwa Ruben Amorim. Ngiyewe ku giti cyanjye ntangiye gutekereza ko mu byo Manchester ishaka gutekereza gukora ishaka gutekereza no kumutoza. Simbizi nimba wenda naba nihuse cyangwa twaba twihuse nimba rundi tubibona kimwe. Simbizi nimba abaye marabwo uraza kuza kutubwira muri comment nimba ahari ushaka kubibona kimwe. Nibaza ko ino projet ishobora kuba ikiri hasi abantu batanumva ibitekerezo by'umutoza bikigoye wenda kumenya abakinnyi n'iki, ariko ntangiye nanone ko mbona United ntazi neza cyane umukino wayo, irakina ibintu bidahinduka. Ese nta kuntu wenda habaho changement mu mukino tactically ukabona ko ari ikintu gihindutse mu minota ya nyuma. Nabonye remplacement ebyiri z'abadefenseur akoze zintera kwibaza. Hari Maguire, Hayden baje gukora iki, yavanyemo Yolo, yavanyemo Luke Shaw, baje gukora iki tactically yari iki kumushaka igitego cyago cyo kugombora. Wenda ushobora gusanga narebaga nabi cyane bijyanye nuko nari ndi muri mariage ndeba umupira, ariko ndi no mu bindi ushobora kwenda kuba nitegereje cyane ngo mbe focus ku mukino. Wewe ubashe kugira iyo chance ukaba focus cyane ku mukino, ushobora kuza kumfasha kureba no kunganiza nanjye ukambwira ko icyo mwabo wabonaga muri iyo tactique umutoza aratekereje. Niyo mpamvu mpisemo gukora iyi video kugira ngo nimba wenda hari uwabonye ibyo ntabashije kubona abashe kungana mu bitekerezo. Umupira uganirwa neza wagiye abantu boganira n'ibitekerezo bihura guhuza ibitekerezo abantu bakareba. Aho ni kuri Manchester United. Hanyuma Benjamin Sesko cyaba cyo kwintegra ntabwo aramenyera abagenzi ku buryo iminota muha muribona mute ngo muraza kuza kumbwira. Hanyuma na performance Bruno Fernandes gute byagenze gute. Hanyuma reka duhite tunagenda kuri Real Madrid, umukino wayo urarangiye mu kanya. Xabi Alonso ibitekerezo bye turimo turabibona. Umukino wa Real Madrid nakuri wahindutse bigaragara. Uyu munsi yafashe umwanzuro ku droppinga kuri bench uyu musore w'umwongereza Trent Alexander-Arnold atangiza captain Carvajal, adropinga kandi Vinicius Junior, atangiza mwene wa Rodrigo bivugwa ngo ashobora gusohoka, ariko akavuga ko ari muri plan ze. Ukabona ko ahinduye uyu munsi ahinduye umwanya wa regular kumuhindura imyanya ukina, atangiza Masatuano. Urabona gute umutoza? Ese igitekerezo cya Xabi Alonso kimeze gute? Cyo urebye Real Madrid ya Xabi Alonso y'uyu mwaka imeze gute? Urayibona ute wowe icyerekezo cyangwa se ibyo ubona amaso yawe ni ibihe? Kylian Mbappe uno nangaha aba MVP inshuro zikurikiranya, ibitego 3 mu mikino 2. Quel player wamuvuga gute? What a player wamuganira gute? Wavuga ko ari mukinyi gute? Ubwo nari mvuze Quel joueur amitaho nongera akandika ikiganiro ngo Quel player birahura bigoye zindi mizira n'umuriro. So mumbwire bavandimwe tuganira rimwe na rimwe dufata umwanya nko tuganira gakeya turizo performance. Aba batoza babiri bombi wa Real Madrid ubona ko ari barahindura ibintu bigaragara. Ese Manchester United w'ibyo bizagaragara ryari?